Yes, nibyo nguhaye ikaze kandi n'amakuru agezweho, n'amakuru asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi. Uribaza ngo bigenze bite? Tugarutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twambuka umupaka tujya mu Burundi, dukata tuzenguruka mu Rwanda ni Bugande. Niki kigezweho aka kanya? Imiripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba bihagaze bite? Mikenke, Minembwe, Pwezero, umujyi wa Uvira bimeze bite? Mitamba, Kabunambo, amakuru ahari ni amakuru ari kuvuga ku bijyanye n'ibiki? Ese abarundi bihagaze bite muri Kivu y'Amajyepfo? Ese iyi misozi ikikije Plaine de Ruzizi bimeze bite? Aha hose ndahakugerera nkubwire no muri iki kibaya cya Ruzizi cyangwa se cya Rusizi, bitewe nuko bamwe bahita. Ndakubwira ibiri kuhabera, ariko kandi ndakubwira ko ubu tuvugana hamaze kuba ibitendo karahabutaka ndetse n'ibitendo bidasanzwe. Ubu tuvugana inkuru zigezweho zirasobanura neza ko abasirikare baje nk'abacancuro. Aba ni abari baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu bongeye gukorwamo icyo twakita nkafuye umukwabo karahabutaka 23 suku bica yabacucumye. Ni inkuru ngiye kukubwira ku buryo burambuye. Mu busanzwe aba bacancuro, nimvuga abacancuro wumve aba basirikare bo mu matsinda yigenga yohereza abasirikare aho bakenewe maze bakishyurwa akayabo k'amadolari nk'uko Tshisekedi yabyiyemeje gutabaza aba bacancuro, nubwo bamwe bitajya biborohera kugeza kuri ubu ngubu. Tshisekedi rero abo angaba yabazanye akenshi bibanda ku bijyanye no gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu gukoresha ikirere ndetse no gukontorora ikirere muri rusange. Kuri ubu ngubu ntabwo byaboroheye na gato. Aba bacancuro ubusanzwe hari abo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater, ni itsinda ry'Abanyamerika ashinzwe n'umucancuro mukuru Eric Prince, ariko nawe ubu aracyarira ayo kwarika nyuma y'uko benshi mu bacancuro bakomeje kugwa ku butaka bwa leta ya Kongo. Nabyo ngiye kukubwira ibimaze kuba, ariko kandi ntabwo arabo muri iri tsinda rikomeye cyane rya Blackwater bonyine bari kuri ubutaka, ahubwo hari n'abandi bacancuro benshi cyane baturutse mu itsinda rikomeye cyane rya Wagner Group ry'Umurusiya. Prigozhin wanamaze kwitaba Imana bitewe n'amakimbirane akomeye cyane yari yamaze kugirana na perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Uyu nta wundi ni Vladimir Vladimirovich Putin. Ubu tuvugana nawe bivugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'Uburusiya nta ruhare afite cyane kuri aba bacancuro, gusa n'itsinda ryigenga. Gusa umuyobozi waryo yaje kugirana ibibazo bikomeye cyane na Putin, byaje gutuma indege yari arimo ihanurwa aza guhita yitaba Imana. Ibi si byo tugiye kujyamo, turi kuvuga ibyo bari gukorerwa ku butaka bwa Kongo 23. Ntabwo waza uyizanaho ko uri umuzungu. Muri iyi misozi aba basore bavukiyemo basa naho bari kubaga nta kinya. Ndakubwira ko hari n'abandi bacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya. Aba bo biganjemo abasaza bakuru nk'uko byagaragaye ubwo Wiringoma yafataga umujyi wa Goma afatikanyije na 23 n'izi ngabo. Nyine uyu muvugizi wa 23 nyakwigendera Wiringoma ubwo yababwiraga bati kwikiri don't joke ivu M23. Aya magambo ntazibagirana muri aba bacancuro. None bongeye kugaruka, ariko bakigaruka babaye nk'abakubiswe n'inkuba nanone. Ubu tuvugana imirambo y'abacancuro 17 yamaze kugaragara. Uribaza ngo byagenze bite? Ni operasiyo ikomeye cyane y'intare za Sarambwe. Bivuga neza ko yabashije kugera mu bice abacancuro bari barimo, aho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ku buryo bukomeye cyane, aho bakontorera za drone, aho bakorera ibikorwa byose za operasiyo zose, aho bakorera ibikorwa bijyanye n'ubutasi no gutrakinga no kugukurura amajwi. Ibi byose burya ngo byari bishinzwe aba bacancuro. Mu kwahuranya 23 ntabwo yashatse gukora ibitinda, amakompura menshi cyane bicira mu kivunge neza nk'uko bitangazwa. Kuri rero yahise atera benshi cyane kwibaza imipangu ndetse n'ibyo perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yarapanze kugeza ubwo 23 ibashije kumwinjirira ndetse ikaza kumwereka neza ko nta mikino ihari. Ubu ngubu tuvugana hakomeje kumvikana ibisa naho ari umwuka mubi hagati y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'abacancuro, kubera ko bivugwa neza ko aba
bacancuro barimo barashinja igisirikare cya leta ya Kongo kuba nkaho kitari kuzuza inshingano. Ubundi umutekano w'abacancuro ucungwa n'ingabo za leta ya Kongo, ariko bitewe nuko nazo ziba zamaze gutungurwa nta bushobozi ziba zifite bwo guhagarika uyu muvuduko wa 23 ndetse n'izi operasiyo, ibitumye aba bacancuro bisanga bamaze gusa n'abakubiswe n'inkuba barenga 17 bivugwa neza ko bahaguye, kandi bari biganjemo abari muri control room bakora ibijyanye no gukorodona amakorodineti ku makompiyuta, bakamenya ngo izi drone zirahaguruka zihagurukiye hehe, ziraturwa hehe, zirarekurira ibisasu hehe, ese ni ibirometero ni metero zingahe. Ibi byose nibo baba babishinzwe. Ubu tuvugana bamaze guhungabanywa ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko bagera kuri 17 ndetse bapfuye n'abandi 6 bagakomereka bikomeye cyane muri operasiyo ya 23. Aba bacancuro ntabwo turamenya uko bagiye bapfa bitewe n'amatsinda babarizwamo, kuko bose bari kumwe bakorera hamwe bitewe n'abaturutse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo mu itsinda rya Blackwater, ndetse n'abaturutse mu Burusiya mu itsinda rikomeye cyane rya Wagner Group, ndetse n'abaturutse muri Arumaniya. Ibi byose turakomeza kubikurikirana, gusa 23 na twirwaneho babashije kuba bagabanyije umuvuduko w'izi ngabo zari zikomeje kubagabaho ibitero, by'umwihariko ibitero binyuze mu kirere. Amakuru rero akomeje kugaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gusa naho giturwaho ibimeze nkaho ari ibibazo bikomeje kugenda abibadugarika. Tshisekedi we akomeje kuvuga neza ko izi ngabo ze zisa naho zifite uburangare budasanzwe, nyuma y'uko aba bacancuro inshingano zabo ari ugukontorora ndetse no gukoresha ibi bijyanye n'ikirere, ariko kandi aba bacungira umutekano ngo bagaragaje intege nkeya mu bihe bitandukanye, ariko bakirengagiza imbaraga n'umuvuduko wa 23 ifite. Amakuru y'ubutasi buri kimwe cyose kijyanye no kuba bafata aba bacancuro ndetse na operasiyo zagiye zitana bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo zisa nkaho zose zakuranywe ubwenge n'ubuhanga budasanzwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kugaragara ibisa naho ari ibitendo bikomeye cyane bikomeje gukorerwa kuri izi ngabo z'abacancuro. Aba bacancuro sibo gusa, kuko hakomeje kuvugwa ingabo z'abarundi ziri kugwa kuri iyi misozi, nubwo bikomeje kuvugwa benshi akenshi bikomeje kuvugwa kenshi, ariko bisa naho ubu ngubu ibintu byahinduye isuraho. Hakurya ku butaka bw'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari imyigaragambyo ikomeye cyane y'izi ngabo z'u Burundi, zikomeje kuvuga neza ko urugamba bazanywemo rubarenze ndetse ari urugamba batiteguye mu busanzwe. Ibyo n'amakuru akomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga, benshi bemeza neza ko Kinshasa yamaze kuba nkaho ibaye tombe, nyuma y'uko Interpol, polisi mpuzamahanga, yaba yamaze kugera muri uyu mujyi. Uribaza ngo bigenze bite? Ngo ikaze mu makuru agezweho ari kuvuga umutekano, politiki na diplomasi. Turibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane iri guhuza umutwe wa AFC 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko kandi nakubwira ibigezweho aka kanya Kinshasa bivugwa neza ko Tshisekedi Antoine, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amaze kwisanga agomba gusobanurira imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi ibijyanye n'abaturage ba Minembwe Mikenke. Ubwo ni abanyamurenge bari kwicwa kugeza kuri ubu ngubu, bikaba bibaye hafi imyaka 3 bicwa umunsi ku munsi bagerageza kwirwanaho. Impamvu uyu munsi byamaze kurenga urwego rusanzwe, ndetse bivugwa neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi ibingibi bagomba kubisobanura uko byamera kose, kuko bakomeje gukora ibyaha birimo itsembatsemba ndetse n'ibyaha bigamije kurimbura ubwoko runaka. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko Tshisekedi yaba yamaze no kwisanga ari gutanga ubusobanuro kuri iki gipolisi mpuzamahanga, nyuma y'uko 23 n'irindi tohoza ryakozwe n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Ubu tuvugana amakuru aturuka i Kinshasa asa naho atari meza cyane, ariko kandi biraza no gukubitira Igitega ahatuye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga neza ko tracking devices nazo zamaze kuhagira, ndetse bivugwa neza ko uyu mugabo nawe ashobora kuza kugira ibyo asobanura. Abagabo bisanze mu bintu bisa naho bitari buze
kuborohera ubu ndaje mbigusobanurire neza. Interpol, polisi internationale, kuvuga ko ari igipolisi mpuzamahanga, benshi baravuga neza ko cyamaze gushika i Kinshasa. Ndakubwira kandi ibijyanye n'imirwanire kubera mu bindi bice, aho nk'igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kuvuga neza ko gikomeje gukubitirwa mu bice byerekeza mu Minembwe. Ese niki kiri gutuma abarundi noneho bongeye kutagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba nyuma y'urupfu rw'abarundi bishwe ku munsi w'ejo? Benshi bivugwa neza ko byababaje bikanatera bagenzi babo ubwoba no gucika intege, kugeza ubwo ubu Wazalendo na FARDC bari kwipapa bakimama ibiri kubaviramo gukubitirwa muri ibi bice. Ku murongo wa telefone hari abaturage baherereye mwabiriya bice bagomba gusobanura byinshi cyane. Gusa nanone ndakubwira neza ko no muri Masisi hakomeje kuvugwa udutero shuma turi gukorwa na za Wazalendo, bivugwa neza ko ziri kugerageza kuza kugaba ibitero mu bice 23 kontrol, ariko ntabwo biboroheye. Reka twinjirane kuri izi nkuru. Ese bimeze bite Kinshasa, Bujumbura na Gitega? Amakuru aturukayo nayahe? Ese ku mirongo y'imbere ku rugamba ho bihagaze bite? Ibitero shuma biri kuvugwa, ese FDLR yavugwaga gucengera mu mujyi wa Goma bimeze gute? Byose ni muri aya amakuru. Namakuru nibyo asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi. Reka twinjire gutya. Ubu tuvugana hakomeje kugenda havugwa ibijyanye n'umutekano muke uri kuvuga ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ubu tuvugana Interpol, polisi mpuzamahanga, yamaze gukandagira i Kinshasa. Iyi ni ndakumirwa. Namakuru asobanura neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, polisi mpuzamahanga, yamaze kumugenza ibyaha byinshi cyane, bivugwa neza ko ashobora no kuza kwisanga yamaze gutabwa muri yombi. Uyu mugabo arasabwa gusobanura ibintu bigera kuri 3: ibyaha by'irobanura ndetse n'ivangura, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byo gutsembatsemba ubwoko runaka. Ibi byose biri gukorerwa ku Banyamurenge. Ubu tuvugana Mikenke na Minembwe hashize igihe kinini cyane ibitero bitandukanye bibagabwaho, ndetse n'ibitero bisa naho bikoranye imbaraga z'umurenge, ariko kuri ubu noneho muri iyi minsi bisa neza naho byafashe urundi rwego, aho Tshisekedi yabonye neza ko kwirwanaho kw'Abanyamurenge bikomeje kuba bibaha intsinzi, yitabaza mugenzi w'utetsi igihugu cy'u Burundi kugira ngo baze kubatsemba babamare, nk'uko amakuru abigaragaza kandi n'ibimenyetso bigaragaza ibitero bikomeye cyane by'indege ndetse na za kajugujugu, drones ndetse n'ibindi binyura ku butaka, byose bikamije kubarimbura. Ibisi ubwa mbere byari bibaye, ariko kuri ubu ngubu bimaze kuba ndengakamere. Ibitero byagiye bikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baza Masisi n'ahandi bakicwa ku buryo buteye agahinda, ndetse buteye no kuba benshi baravuga neza ko ubu amahanga ari kurebera. Ubu rero bisa naho investigation, iperereza rikomeye cyane n'ubushishozi bwamaze gukorwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Haje gusangwa Abanyamurenge bagomba gutabarwa mu buryo busa naho buziguye, ari nayo mpamvu bamwe bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe iyi kesi itagomba kumucika. Amakuru aratubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana yamaze kuba ari umwe mu bajya ku gitutu gikomeye cyane, nyuma yo kumva ko mugenzi we wanamuhaye deal yo kwinjira muri iyi mikorere yo kwica Abanyamurenge, maze akohereza ingabo bakaza kugira ibyo baganira bijyanye n'ubutunzi ndetse n'amabuye y'agaciro n'ibyambuwe aba Banyamurenge. Nyuma yuko hamaze iminsi hasirikira amashusho ku mbuga nkoranyambaga z'Abawazalendo ndetse n'abandi bari kwirukankana bimwe mu bikoresho bari basahuye mu Banyamurenge hariya za Minembwe, birimo na Saint-Tizeri, bivugwa neza ko n'insengero zabo zamaze gusenywa. Agahinda gakomeye cyane k'aba bakecuru n'abasaza ndetse batuye hariya za Minembwe, dore ko abasore babo n'inkumi bo bamaze kugera imbere ku rugamba kugira ngo bahangane n'umwanzi ubatera. Ibi rero byakomeje gutuma abantu benshi bagira amarangamutima bagakomeza gutabaza isi. Nyamara isi ntabwo igira inyiturano, isi ntabwo itanga ubutabera, ariko finaruma habaye iki? Ubu tuvugana Tshisekedi agomba gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'iby'ingabo ze ndetse n'ingabo z'Abarundi ziri gukorera aba baturage. Ubu Interpol iraza kuba ibaza byinshi cyane ku bijyanye n'ibyo Tshisekedi ashinjwa, dore ko n'impapuro zamaze gusohoka zigaragaza raporo ikomeye cyane y'iby'umugabo utetsi
gihugu cya Kongo akomeje kugenda akorera aba baturage. Ni agahinda gakomeye cyane ndetse n'ibintu bisa naho bidasanzwe bikomeje kubera kuri aba baturage, aho bakomeje gukorerwa iyicwarubozo ku rwego rudasanzwe. Ubu tuvugana hakomeje kuvugwa umwuka mubi hagati ya Tshisekedi ndetse n'ama23, ariko ibi byo nta gishya, ahubwo igitangaje nuko ingabo za leta ya Kongo kuri ubu ngubu zamaze gusa naho zinanirwa nyuma y'uko abarundi bishwe basa naho bamaze guhagarika imirwano by'agateganyo. Mwite Nziramakenga Emmanuel cyangwa se General Sultan Makenga nk'uko benshi mu mwita, kuri ubu ngubu yongeye kugaragaza neza ko ari igihangange ndetse atavugirwamo. Uyu mugabo yongeye gukora gisa naho ari igitendo kimwe benshi batekerezaga neza ko kitanashoboka, dore ko M23 yari yamaze gukora ikintu twakita nkaho ari withdraw nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo bari bakomeje kwa advancinga bikomeye cyane bafashijwe n'ingabo za FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba. Ubu tuvugana ibibereye Masisi bisa naho ari bidasanzwe. Yite Defender, imodoka ikomeye cyane isanzwe ubundi datuborwa n'amasasu, yarimo General Mapendo w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana iribirinduye ndetse uyu mugabo n'abamurindaga bivugwa neza ko bose bahise basiga ubuzima ku mutego ukomeye cyane. M23 yateze iyi Defender cyangwa se imodoka yo mu bwoko bwa za Defender zigendamo ibikomerezwa zidatuborwa n'amasasu. Ubu tuvugana ikishibukanye ndetse bisa naho cyari cyatezwe na M23 ku mupango ukomeye cyane, maze nta yindi nzira uyu mugabo yari bunyure n'abamurinda. Ibibaye rero bisa naho aragama munwa, imodoka irimo irashya yabaye umuyonga, abarimo bapfuye ndetse n'izindi modoka zigera kuri 2 bivugwa neza ko zari zikoze korutege y'uyu mugabo, bisa naho zamaze gutobagurwa n'amasasu menshi cyane y'igisirikare cya M23. Ibintu birakomeye cyane i Masisi, ndakuzengurutseyo nkubwire ibitendo bikomeye cyane Nziramakenga General Sultan Makenga Emmanuel yamaze gukora. Benshi bongera kwitera hejuru bavuga neza ko uyu mugabo afite ubuhanga budasanzwe mu bijyanye n'igisirikare. Nanone kandi ntabwo ndi bugume Masisi gusa, ahubwo ndakubwira neza ko Imikenke ndetse na Minembwe, no kuvuga ngo ni Imikenke na Minembwe, ibi bice bikomeye bikomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cyatwirwaneho MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge zongeye guhagarara mu birindiro zikubita zitababariye, ku buryo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana Mikenke yongeye kwigarurirwa n'izi ngabo, nyuma y'uko izi ngabo zatwirwaneho zasaga n'izarekuye iki gice cya Mikenke kugira ngo zijye gukavaringa ahitwa Irundu. Hari hamaze kuba indiri ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bashakaga kwinjira mu isantere ya Minembwe, maze izi ngabo zatwirwaneho ziza kurekura iki gice cya Mikenke. Nyamara nyuma y'uko bamaze gushyiraho defensing measures hariya Irundu, ubu tuvugana bongeye gukora tombe binaboroheye cyane. Biravugwa neza ko abasoda b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano ari benshi cyane. Reka twinjire muri izi nkuru nkubwire uko bimeze cyane, ndetse ndaguturutsa Masisi nkumanure muri Kivu y'Amajyepfo gusobanurira ibiri kuvugwa umutekano, politiki ndetse na diplomasi, nkubwire ibiri kuvugwa no ku butaka bw'u Burundi. Yes, nibyo ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye kugaragaza urwego rudasanzwe mu buryo avugwaho ko abasirikare be bakomeje kugwa mu mitego, ariko kandi urwego yagaragaje ntabwo ari urwego rwiza, kuko yaje kugaragara avuga amagambo asa naho atari meza cyane, yongera kwibasira bimwe mu bihugu by'ibibanyi, ndavuga ibihugu by'ibituranyi. Ibi yabikoze nyuma y'urupfu rwa General Mapendo, bivugwa neza ko yaguye Masisi. Uyu kandi yaguye hano Masisi ubwo imodoka yarimo yo mu bwoko bwa Defender ziriya zitatoborwa n'amasasu, yarashwe n'amasasu menshi cyane ya M23, biza kurangira uyu mugabo utegetse igihugu cya Kongo iyi nkuru imugezeho, ariko kandi ntiyamushimisha cyane.
gutakaza general ukomeye cyane nk'uyu bivugwa neza ko ari umwe mu bafite inararibonye mu gisirikare cya leta ya Kongo bisa naho ari igihombo. Ariko kandi uyu mugabo yapfuye uburyo 23 yari yapanzemo operasiyo siko yagenza, ahubwo byaje kurangira iteze ibiturika birimo grenade zikomeye cyane aho imodoka y'uyu mugabo yari bunyure, nuko bikimara kuyishibukana dore ko ari imodoka yo mu bwoko bwa Defender ikomeye ndetse idataburwa n'amasaso, nibwo habaye kimeze nkaho yafashwe n'inkongi y'umuriro, ahubwo habaho guhangana kwa 23 n'abarinzi b'uyu mugabo. Ibyaje kurangira n'ubundi bibaye impfabusa, uyu mugabo agwa muri ibice bya Masisi. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze gukurira ingofero General Sultani Makenga watanze iki gitekerezo cyo gutega iyi modoka muri ubu buryo, nyuma y'uko bari bagerageje kuyirasaho amasasu menshi cyane bakoresheje imbunda zo bwoko bwa 12 bakoresha amakompura byanze, ariko bije kurangira umupangu ugezweho. Ubu tuvugana Kinshasa n'amarira n'agahinda. Uyu mugabo kandi yari umutoni wa Tshisekedi nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga, bakanagaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje nawe kuba umwe mu bajyanama babi. Ndabikubwira uko asigaye ajya inama ziri gushyirishamo ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusimbutse kandi ibintu bisa naho bitoroshye, ubu tuvugana hakomeje kumvikana ibimeze nkaho ari ibiturika biremereye cyane biri kunyuranyuranamo mu bice twavuga neza ko ari ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe, nyuma y'uko igisirikare cya Rwirwanaho kigaragaje umuhate n'imbaraga gifite kiri kwerekeza hano Minembwe ndetse na Mikenke. Bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cy'abarundi bongeye gukora withdraw, maze izi ngabo za MLDP Rwirwanaho maze ziri gufashwa na 23 zongera kwa advancinga. Bisa nkaho batanze umwitangirizwa ku ngabo zishobora kuza kugaba ibitero muri ibice, kuko ubu tuvugana Mikenke yamaze kubatombe irundu, hari harabaye isibaniro, izi ngabo zamaze kuhava. Benshi baremeza neza ko ibiturika byakomeje kumvikana, bisa naho ari ingabo z'abarundi zahungaga ariko zikagenda azirasa inyuma iyo ziri guturuka ahari kwa Takwa, ndetse ingabo za 23 ndetse na Rwirwanaho ziri kwa advancinga mu buryo bukomeye cyane. Ubu abaturage baherereye mu Minembwe ndetse na Mikenke basa naho bagize agahenge nyuma y'imirwano myinshi yari imaze iminsi isa naho ibahangayikishije, ndetse n'ibitero bya drone na kajugujugu z'intambara. Ibi byose 23 na Rwirwanaho babashije kubihagarika mu buryo bufatika. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari ibitangaza gusa nanone abarundi bakomeje kugwa kuri iyi misozi, bisa naho bitandukanye n'iminsi yatambutse. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya, ibintu bisa naho byahinduye isura. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto. Uyu mugabo kandi yongeye guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko 23 ifashe imyanzuro ikomeye ikakaye, imyanzuro isa naho idasanzwe. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kugenda zirekura amakompura akomeye cyane ya rocket launcher mu marembo Kinshasa, neza mu marembo y'umujyi. Nibyo wabyumvishe neza, intare za Sarambwe ndavuga 23 zongeye kugaragaza tekiniki idasanzwe. Nicyo gitumye 23 iza guca inyuma ikaza kuzenguruka mu bice bisa naho bigoye kubinyuramo, maze ikaza kwifashisha bamwe mu barwanyi bayo kandi bakorana bya hafi na bamwe mu banyepolitiki bakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bikaba birangiye intare za Sarambwe zirekuye amarokete ya rocket launcher. Ibi ni ibombe binini cyane bigera kuri 2 byamaze kuraswa mu nkengero cyangwa se mu marembo y'umujyi wa Kinshasa. Ubu tuvugana Tshisekedi asa naho yamaze kujya kuri pressure ikomeye cyane. 23 yongeye kuzenguruka ibasha gutanga isomo rikomeye cyane. Ikikango ni cyose muri FARDC, muri izi ngabo za leta ya Kongo, bivugwa neza ko zatangiye kwikanga abagambanyi muri bo, ndetse byatangiye no guteza umwuka mubi, bamwe bakekana ibyaha beshinjanya ibyaha. Kandi biravugwa neza ko hari n'amashyaka atavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi ku butaka bwa Kongo yatangiye kugenda korana na 23 kugira ngo babe bafatikanya kubirandura uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo. Ngiye kugusobanurira byinshi cyane, uri buze guhumva impamvu 23 yaje gusoza isezerano General Sultani Makenga yahaye abasore bari basoje amasomo mu kigo cya gisirikare cya Cyanzu, ababwira neza ko gahunda ari Kinshasa ndetse bagakuraho leta y'abajinga.
nanone kandi hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari urusaku rukomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo bimeze bite muri Kivu y'Amajyaruguru ko ubu tuvugana naho imirwano yongeye kuba mibi cyane, ibintu bisa naho bitoroshye. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugerageza kugaba ibitero mu birometero bigera kuri 27 uturutse Rubaya mu isantere, ariko bisa nkaho 23 ikoresheje ubwirinzi bw'ikirere ndetse bugendanwa nk'uko byagaragaye ko nyuma y'uko yamaze gukuraho D4 ubwirinzi bukomeye cyane bwa leta ya Kinshasa, yazanye ubwirinzi bugendanwa ku kimodoka bivugwa neza ko ari bwo buhangana n'ibi bibombe n'ibirokete by'ingabo za leta ya Kongo, ndetse bikaza kurangira n'izi drone zibaye imfabusa. Ibi byose ndabikubwira ariko sinabura kukunyuza nanone muri Kivu y'Amajyepfo hano za Minembwe ahongeye kubera isanganya rikomeye cyane. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi ndabinyuramo nkubwire n'ibiri kuvugwa ku butaka bw'u Burundi. N'amakuru agezweho aka kanya rero ndakubwira neza ko ubu tuvugana 23 yongeye gukoresha rokete zigera kuri 2 kugira ngo yereke Tshisekedi neza ko batari kure, ndetse isaha n'isaha bashobora kuza kumukomangira nk'uko aba basore bagiye bagaragaza umurava ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya nyuma y'uko 23 isa naho yamaze kugenda yinjirira bamwe mu batavuga rumwe n'iyi leta ya Tshisekedi, ndetse ikinjirira bamwe mu bakomeza kugenda barwanya ubutetsi bwa Tshisekedi kugira ngo baze kugenda bafatikanya ndetse babone amakuru ndetse n'uburyo bwiza bwo kugerageza kubirindura Tshisekedi. Rocket launcher ni amarokete yamaze kugenda yifashishwa ndetse mu buryo bugaragaza ko 23 ifite ibikoresho ikoresha bitewe naho ishaka guhangana mu marembo neza y'Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Neza bivuga neza ko hafi n'imihanda migari yerekeza neza rwagati n'ingoro y'umukuru w'igihugu ayiherereye hamaze kugenda haraswa amarokete. Uribaza ngo aya marokete yarashwe nande? Benshi bemeza neza ko arimo 23, ariko bamwe nanone bakavuga neza ko iri gufatikanya na bamwe mu bagambanyi mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamaze kugumuka, bakaba bakurana mu buryo burindire gite cyangwa se mu buryo budashatse kugaragara n'igisirikare cya 23. Ubu kandi haravugwa igisa n'ikikango gikomeye cyane Kinshasa. Abarinzi b'umukuru w'igihugu bamaze kujya kuri pressure, ubwoba bukomeye cyane, igitutu barimo barahuzagurika, dore ko bamaze kugaragaza neza ko umutekano w'umukuru w'igihugu uri mu kangaratete. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo kandi bakomeje kugenda basa naho basubiranamo hagati yabo bitewe nuko babona ko amakuru yabo ndetse n'ibyo bapanga bijya hanze, maze ntibaze gusobanukirwa ubigiramo uruhare kugira ngo bize kugenda bijya hanze. Amakuru rero aragaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu ari umwe mu badatuje, ndetse asa n'uwicariye intebe ishyushye kongera kumva amarokete ndetse n'ibibombe neza Kinshasa, nyuma y'uko yarazi ko iyi mirwano izajya ibera epfiyo muri za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nyamara n'izindi ntara zatangiye kugenda zatakwa. Ni nyuma y'uko 23 yari ikoze igitero gikomeye cyane mu ntara ya Shopwariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ikangiza byinshi cyane birimo ubwirinzi bw'ikirere, amadrone ndetse n'ibindi. Ubu intare za Sarambwe zafashe umwanzuro wo kugenda zigira imbere, maze ibitero shuma benshi bavuga neza ko bishobora kuza gukubitana na Tshisekedi maze bikamumerera nabi bidasabye gufata Kinshasa, maze uyu mugabo akaba yagandagurwa. Ni biki biri gutuma intare za Sarambwe zariye amavubi muri ubu buryo? Abenshi bamaze kumenya neza ko 23 ibyiri gukora bisa naho ari uburyo bwo kwirengera, kuko leta ya Tshisekedi bivugwa neza ko yatangiye kugenda itumiza izindi ntwaro, ariko bikaba bivugwa neza ko zatangiye kunetralizwa zitaragera kuri ubutaka. Inzira zagombaga kunyuzwamo zose 23 yazimenye, amoko y'izi ntwaro ndetse n'uko izakoreshwa bisa nkaho hari abatanga amakuru. Ibi rero byatangiye kugenda bitera Tshisekedi ubwoba, ndetse akibaza uko biri buze kugenda, ndetse kuba yatangiye kugenda yototerwa. Ingabo z'intare za Sarambwe zatangiye kugira communication na bamwe mu bo batavuga rumwe, bisa nkaho bitangiye guteza umwuka mubi. Iminembwe nakubwira ko ingabo za Twirwaneho zakomeje kugenda zihagarara mu birindiro nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi zigamije kubirukana mu bice byabo ndetse no kubagirira nabi abasirikare b'abarundi, nyuma y'uko leta y'u Burundi ikomeje guhamagarirwa kuza gukura imirambo y'ingabo zabo yandagaye ku musozi yatangiye kunuka iribwa n'ibisimba. Ibi kandi nk'uko byagiye bishimangirwa na Colonel mu ngabo za Twirwaneho, abwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ingabo ze zamaze gushirira kuri ubutaka, nyamara adashaka kubyitaho, nyamara ko hari
n'abagaragara bananiwe gushyingurwa bagaragara mu mirambo nyine yabo igaragara ahangaha ku misozi igiye itandukanye ya Mikenke ndetse n'ibice bitandukanye byerekeza Puezero. Bavuga neza ko imirambo y'ingabo z'abarundi yakomeje kunukira muri ibi bice. Leta y'u Burundi yakabaye igira icyo ikora ku bana b'igihugu cyabo ikomeje kohera kuri ubu butaka. Amakuru agezweho none yihutirwa cyane n'amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano imaze iminsi myinshi cyane ibera ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo aho igisirikare cy'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC bongeye kunga ubumwe bagerageza kuba bakinjirira mu bice bya Irundu ndetse bakaza kwigarurira ibice bya Mikenke. Kugeza kuri ubu ngubu Minembwe na Mikenke bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya Rwirwanaho bakomeje kwashinga ibirindiro, ariko ikibaye ni igitangaza ubu tuvugana Puezero mu bice bitandukanye byayo ndetse n'ahitwa ku Munara ubu hose hamaze kubohozwa n'igisirikare cya M23 ku rugamba. Amakuru benshi bemeza neza ko ari amakuru agezweho aka kanya, ariko akaba mu makuru ababaje ku buryo bukomeye cyane. Ingabo z'abarundi zari zarashinze bimwe mu birindiro bikomakomeye muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragaza. Abarundi bongeye gusa naho bahura n'uruva gusenya kuko bongeye gukubitirwa muri ibi bice. Ubu tuvugana hamaze kuba ikimeze nkaho ari ukwigaragambya no kwihakana perezida wabo biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ahangaha ku butaka bwa Kongo. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana igice cya Puezero cyose cyamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu. Ubu barimo baravogagira muri ibi bice, ariko se bigenze bite ko perezida w'u Burundi ibimubayeho bisa naho bigiye kumutesha icyo twakita ari agaciro mu gisirikare cye ko bamaze guhaguruka FDNB. Igisoda cy'u Burundi cyatangiye gusa naho kigaburamwe ibice bigera kuri 3. Ndabigusobanurira ibi byose barabyegeka kuri perezida w'iki gihugu. Nanone kandi ndakubwira ko ibice bitandukanye bya Mitamba hongeye kumvikana ibiturika biremereye. M23 yongeye kugaragara ifata ibice bitandukanye aho yongeye kwegera ibice by'ingenzi byabarizwagamo ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi. Ibitero byanyuraga mu kirere byose bisa naho byamaze guhagarara. M23 yafashe abasirikare 3 b'igisirikare cy'u Burundi bivuga neza ko aribo bari ba coordinateri cyangwa se bari bo bayoboye ibi bikorwa by'urugamba. Amakuru avuga neza ko bakimara gufatwa abasirikare b'abarundi aricyo cyatumye bashwiragira nk'uko byagaragaye, ndetse biza kurangira batagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone ndakubwira neza ko ibyamaze gukora kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi byamaze kumenyekana. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ibyo kugira uruzinduko i Kinshasa byaje kuba biba amazi neza bimubyarira amazi nk'ibisusa, kuko benshi bavuga neza ko uyu mugabo ibyo yaboneye Kinshasa atazongera no gusubirayo vuba, kuko bisa nkaho yamaze gushwana na mugenzi w'utegeka igihugu cya Kongo bapfuye ku bijyanye n'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo. Uyu utetse u Burundi arishyuza akayabo k'amadolari yemerewe uwa Kongo ati ingabo zawe zakoze iki ko bakomeje kurwambura ibice ibi byabuze gica. Reka twinjire muri izi nkuru. Nibyo koko ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyongeye kwiyandayanda, ndetse nyuma y'uko hari hamaze iminsi iki gisirikare gisa naho kitari kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko byahoze. Bisa nkaho iki gisirikare cyisuganyaga kuko imbaraga intare za Sarambwe zifite benshi bemeza neza ko ari imbaraga zidasanzwe. Ubu tuvugana abasore b'intare za Sarambwe barimo barasunika neza ibice bitandukanye. Puezero yamaze kubatombe. Ubu buryo buri kurwanishwa na M23 baravuga neza ko ari uburyo budasanzwe. Puezero tombe benshi bamaze kubyemeza, aho benshi bamaze no kugenda bahamagara ndetse bagahamagaza bamwe mu bari batuye muri ibi bice ko bagaruka, kuko hongeye kuba hagaragara amahoro mu mirwano yari imaze iminsi habera isa naho yagiye ku musozi intare zigaruriye iki gice. Amakuru aravuga neza ko nyuma y'uko abasirikare b'abarundi bari barafashe iki gice kiri strategique
strategique mu by'urugamba, kuko uwafashe Puezero bafite ubushobozi bwo gukontorora ibindi bice, abashobora kubona ramporo cyangwa se backup, ingabo n'ibiryo n'imiti byose biturutse muri iki gice, bitewe n'uko ni igice kiri hagati kandi kinyuramo imihanda yerekeza mu bice bitandukanye. Benshi bavuga ko iyi ari santere ikomeye cyane ya Puezero. Intare zongeye kuyibikaho, ahangaha hari harigaruriwe n'abarundi benshi, ndetse byagaragaye ko bari banafite intwaro z'umurengera. Benshi bati bigenze gute kugira ngo intare za Sarambwe zongere kwigarurira igice nk'iki ngiki nk'uko amakuru yamaze kubyemeza. Aha igisirikare cya 23 cyakoresheje system ikomeye cyane yo guhera ku bakuru ku bakorodinateri b'ibi bikorwa, ndetse biza kurangira bageze ku basirikare bo hasi bahise banakizwa n'amaguru birukanka amasigamana nk'uko bitangazwa. Ibi rero byamaze kugaragaza neza ko 23 kimara kuba yafata Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bahise basa naho bacika intege. Abarundi bo bari bamaze kwirukankanwa already, bari bamaze kuba bagira mu bice bikikije ahangaha, bamaze kurenga mikenke birukanka amasigamana, dore ko binavugwa neza ko abarundi benshi cyane bahise banakuramo impuzankano ya gisirikare. Bivugwa neza ko bakimara gukuramo izi mpuzankano za gisirikare, impuzu za gisoda, byaje kurangira bamwe intwaro bazitabye, abandi bakazisiga bakigira nk'abaturage, bitewe n'uko babonaga neza ko ibintu bitoroshye, ibintu ntago byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko nanone uruzinduko rwa perezida w'igihugu cy'u Burundi i Kinshasa bisa nkaho rwakomeje kugenda rumutesha agaciro. Bamwe baravuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yaje guhindukwa ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi yishyuzaga amafaranga, bivugwa neza ko ari amadolari menshi cyane, amamiliyoni, nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zaje kuri ubutaka bwa Kongo, maze perezida w'u Burundi akajya avuga neza ko igisirikare cye cyaje kurwanya abegera imipaka. Ariko benshi bavuga ko yari diri yasinywe ku buryo bukomeye cyane hagati y'u Burundi na Kongo, kandi yatangiye kare, ndetse ubwo intambara yatangiraga igisirikare cya 23 kigitangira uru rugamba. Benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'abarundi aricyo cyese kiba iya mbere, gifata iya mbere mu kuza gutera inkunga igisirikare cya Kongo. Kuri ubu benshi bakemeza neza ko yari diri ikomeye cyane y'amafaranga ndetse n'amabuye y'agaciro. Nyamara nyuma y'uko ibyo bakoze byose byagiye biferinga, abasirikare b'abarundi bakicwa, intwaro zikabamburwa, ndetse bamwe bakaba baranamaze no kugenda bafatwa mpiri. Bisa nkaho kwishyura bitakirimo, ndetse aho Tshisekedi ari kumwe na minisitiri w'ingabo, uyu nta wundi ni Bemba. Uyu akaba yamaze no kuba avuga ko Uburundi bwagiye bushuka igisirikare cyabo, ndetse kikaza kugenda gifata imyanzuro isa naho itari ya nyayo. Imyanzuro imwe bagiye bavuga neza ko Uburundi aribwo bwagiye bugira inama Tshisekedi yo kwanga amahoro cyangwa se ibiganiro by'amahoro, dore ko yumvaga neza ko 23 izatsindwa igahita bivamo. Nyamara biza kurangira umuriro ubaye umuriro. Ikaze nanone ni inkuru zigezweho n'amakuru yihutirwa cyane, amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'imirwano ikomeye cyane iri gukomeza gusakiranisha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatikanyije n'abarundi Wazalendo FDLR ndetse n'indi mitwe. Ni coalition ngari cyane y'ingabo za leta ya Kongo. Ariko ibi ntibiri kubuza igisirikare cya 23 cy'aba basore bakiri bato biganjemo urubyiruko bari guharanira uburenganzira bwabo kwisura ibi byigize ibitabashwa. Ubu tuvugana amato y'intambara y'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi amaze kuba yafatwa. Abasirikare bagera kuri 65 bamaze kuhagwa mu mirwano ikomeye cyane yabereye ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika. Benshi bamaze no kwemeza neza ko aya mato yose igisirikare cya 23 cyamaze kuyashimbagura, kiratwika cyane. Nta gahunda gifite yo kurwanira muri ariya mazi, uretse ibitero bigamije kugabanya umuvumba ndetse no kwinjiza intwaro n'abasirikare. Ibi ndabikubwira amato y'intambara y'igisirikare cy'u Burundi, amato y'intambara y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'amato agira kuri 6. Abasirikare bamwe bamize nkeri, abandi basubiye inyuma cyane. Ni ibintu biteye ubwoba. Ndakubwira uko operasiyo igenze, uraza kumva iby'intare za Sarambwe zongeye gukora bitunguranye cyane.
ariko nanone ndakubwira ibijyanye n'inkuru zigezeho neza gakenke. Ubu tuvugana M23 yongeye gukora ibitangaza. Abarundi basa naho bagotewe mu gace ka Gakenke ndetse bisa nkaho batari buze kuhasohoka, barimo batakambira M23 ariko yakomeje kuhabarekera. Ni agace gatoya bagotewemo abarenga 180 b'ingabo z'u Burundi, barimo baratabaza batanga sinyare ngo baze batabarwe na bagenzi babo baruciye barumize. Aba Barundi kandi barasaba igisirikare cya AFC M23 ko cyabareka bakiripotinga mu maboko yabo ndetse intwaro bagashyira hasi. M23 bisa naho iri gushaka kubumvisha. Ubu tuvugana Mikenke ibintu byakomeye cyane, Abarundi barimo baraboroga baratabaza nk'umwana, ibintu ntabwo byoroshye cyane. Nanone ndakubwira ibintu bikomeye cyane byongeye kugaragara ku butaka bwa Kongo. Ahenshi bemeza neza ko mu madegu igisirikare cya M23 cyongeye gutega mbushi iremereye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, ibyaje gutuma hatakarizwa ubuzima bw'abahibo bagera kuri 2. Ubwo niba ba special force bo mu itsinda rikomeye ridasanzwe mu gisirikare cya leta ya Kongo. Kandi ndi bwambuke nkakubwira n'inkuru zigezweho ku butaka bw'u Burundi, politiki, diplomasi, umutekano. Katwinjirane muri izi nkuru. Ni ibintu bikomeye cyane byamaze kwemezwa, confirmed. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugaragaza urwego ruri hasi, ndetse urwego twavuga neza ko rusa naho ari urwego rudasanzwe. Ubu tuvugana bamwe bamaze kuvuga neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kwicwa ndetse cyicanwa n'Abarundi. Biravugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya AFC M23 baje gutegura imitego ikomeye cyane, baza gutega igisirikare cya leta ya Kongo mu mato bari bazanye. N'amato arimo bimwe mu bikoresho bya gisirikare. Kubwira ko iki kiyaga cya Tanganyika gikora ku bihugu birimo Kongo, Burundi, Tanzania, ndetse ahangaha rero niho M23 yari yaje gutegera intwaro ziturutse ku ruhande rw'u Burundi, zirimo intwaro ziganjemo intoya, amasasu ndetse n'ibindi bikoresho. Ariko kandi aya mato harimo n'abasirikare bagomba kwinjira ahangaha. Niho intare za Sarambwe zaje kwegera ndetse zitangira gutegura kuza kubatega. Intare za Sarambwe zabakubise icyo twakita nka kava, ndetse biza kurangira bageze ku mwara ariho batangiye kurira amasasu menshi cyane. Amato aratobagurwa, mu basirikare binaga mu mazi bakizwa no koga, abandi amazi bayarasuyemo kugeza bapfuye, abandi kandi barasuye ku mwaro. Iyi nkuru ivuga neza ko hano haguye abasirikare benshi cyane kugeza kuri ubu ngubu, nubwo umubare utarabarurwa bitewe n'uko hari mayiti cyangwa se imirambo y'abasirikare yaje kugwa mu mazi. Igisirikare cya AFC M23 cyongeye kugaragaza neza ko impande zose gisa naho cyamaze kuhagota, kandi cyongeye kugaragaza neza ko nta mbabazi nta n'impuhwe na gatoya gifitiye abari kuza kukigabaho ibitero. Ubu tuvugana amato y'intambara yahise atwikwa andi aratobagurwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse zimwe mu ntwaro zarimo AFC M23 yazifashe imbunda zo mu bwoko bwa 12, imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibi byose bifite n'abahungu b'intare za Sarambwe. Benshi bati noneho biraza kugenda bite? Ibi turakomeza kugenda tubikurikirana, kandi reka nkubwire ibiri kubera Gakenke. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwagoterwa mu buryo navuga neza ko ari uburyo buteye isoni n'agahinda. Aba basirikare bagotewaga mu gace bita Mikenke, abarenga 160 nk'uko imibare bigaragaza, nubwo itari precise, ndetse hakaza kugaragara Abarundi nyine bahafatiwe nk'uko bivugwa ko aka gace M23 yakazengurutse ibishaka, maze Abarundi intwaro bari basigaranye bisa nkaho zibabaniyanga kongera kurasa, barabyirinda cyane kugira ngo badahita bicwa, maze bashyira intwaro hejuru. Ubu tuvugana Abarundi bose intwaro, imbunda zabo bazisize hasi, bamanitse amaboko, ariko bararira baratakamba basaba M23 kubagirira ikigongwe ikaba yababarira irya none. Ubu tuvugana M23 isa naho idashaka kubumva, yakomeje kugenda yinangira igaragaza neza ko bizanye muri iyi mirwano bamaze iminsi barasa amakompora mu birindiro bya MRDP, izi ngabo z'abanya
Banyamulenge kandi bakarasa kuri M23 kajugujugu na za drone bikaza kurasa mu Minembwe na Mikeke mu bice bituyemwe abaturage. Rero M23 nayo igomba kubarekura abumvishe. Amakuru aremeza neza ko ahangaha rero ariho bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bari kuza gusaba M23 ko yabafata mpiri ikareka kubakorera ibingibi bisa naho ari ukubafungira ku gasozi, ndetse n'inzara ngo yatangiye kubabaga, ariko bisa naho ari ibihano bisa naho ari bishya. Intare zatangiye kugenda zinyuza akanyafu gakomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi zakomeje kugenda zijandika muri iyi mirwano mu buryo twavuga neza ko ari uburyo budafututse. Amakuru yemeza neza ko igisirikare cy'intare za Sarambwe, ubwo ndavuga AFC M23 yamaze kongera kwemeza ndetse ifata umwanzuro ukomeye cyane. Ibice bitandukanye izi ntare za Sarambwe zamaze kongera kubyinjira neza gikomando ishyamba rya Nyaruhinga. Ubu tuvugana abasore b'intare za Sarambwe barimo bararimanukamo nk'abakomando. Ibintu birakomeye cyane. Abawazarindo barekuye birukanse basa naho batazongera no kureba inyuma. Abarundi nuko ingabo za leta ya Kongo sinakubwira amasasu menshi cyane ari kuvuga n'urufaya. Ingabo z'abarundi zikimara guhindukira M23 rimira zikurikiza amasasu ibarasa mu bitugu iri shyamba rya Nyaruhinga. Ndakubwira ko hamaze kubera ibitendo bikomeye cyane, ibitendo karabutaka. Uburyo bushya bw'imirwanire igisirikare cya M23 cyongeye gukora ibitendo karabutaka. Ndakubwira kandi inkuru igezwe nonaha abakomando baba M23 bari bigize nk'abaturage baremye isoko, babashije gufata amaneko zigera kuri enye zari ziri ku isoko aho bita kwa Rutaganda. Ibi ni ibice byose bya hariya muri Kivu y'Amajyepfo hafi na Minembwe na Mikeke, aho ibisirikare byombi aba AFC M23 bakomeje kugenda basekuranira ku buryo bukomeye cyane. Abatasi bamaze gutabwa muri yombi ku isoko ryo kwa Rutaganda. Igisirikare cy'M23 cyamaze kuhindira bidasubirwaho. Ubu tuvugana mu bidegu M23 yongeye gukora igitendo gikomeye cyane kirimo ambushi, ndetse n'ambushi yatezwe ingabo za leta ya Kongo. Ndakubwira kandi ikimeze nkaho ari ubwira kabiri cyongeye kumvikana i Bujumbura buja hariya mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kuki bakomeje kumutega imitego? Uyu mugabo yakoze iki? Kuba yarajyanye abasirikare ku butaka bwa Kongo bisa naho byarenze icyo bari kumuhora. Ibi ndabikubwira cyane. Gakenke ubu tuvuga ntakomeje kubera ibitendo bisa na filime neza. Abakomando niyo bari kwikorera operasiyo karabutaka. Ndabigusobanurira cyane muri aya makuru agiye gusobanura uko igisirikare cya AFC M23 kiri kwesurana n'ingabo zitandukanye muri ibi bice. Twirwaneho nayo yamanutse abasore b'Abanyamulenge nta mikino. Uru rubyiruko rusa naho ruri mu ngamba ruhanganye na koalisiyo y'ingabo za Kongo ihuriyemo abasirikare benshi baturutse imihanda ndetse mu bice bitandukanye. Yes, nibyo koko n'amakuru agezweho cyane kandi akaba amakuru yihutirwa. N'amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo byagenze bite? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gukubita kitababarira, ariko kandi kirakubita bande ko aribo bari kwikubita. Ubu tuvugana abasirikare ba leta ya Kongo bamaze gusubiranamo ubwabo nyuma yo kuma M23 imaze kubakubitira mu ishyamba rya Nyaruhinga. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo bari kwikubita ni nkako nabivuga, bitewe nuko bamaze kwirukanwa mu bice bya Nyaruhinga. Bagaragaye basubiranamo barasana nyuma y'uko M23 yari imanutse neza n'umuvuduko n'umuvumbu ukomeye cyane ahangaha Nyaruhinga. Iri shyamba bari baragize indiri biza kurangira bari kuwemo na nabi cyane, bahasize bimwe mu bikoresho, ndetse benshi baravuga neza ko batigeze babura n'uburyo bwo kuhatega imitego ishobora kuza guturikana M23 kuko bisanzwe bikorwa. Igisirikare iyo urimo uracyambura bimwe mu bice bafataga nk'ingenzi, bashobora kuhasiga ibimeze nk'amagrenade ndetse n'indi mitego ishobora kuza kubaturikana mu gihe mwamaze kwigarurira ibyo bice byabo. Ubu bano bo ntabwo ariko byigeze bigenda hano mu ishyamba ndetse n'inkengero za Nyagahinga. Ubu tuvugana Nyaruhinga, ndavuga Nyaruhinga niho hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane. Abarundi bongeye kugaragara birukanka
kwirukanka amasigamana, ariko icyatunguye nuko intare zabirutseho ndetse zibarasa amasasu menshi cyane mu migongo, ibintu benshi bagaragaza neza ko ari ugutsindwa gukomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi cyafashe umwanzuro wo kongera kuba nkaho gitsinzwe, ariko kandi benshi bakemeza neza ko nta kindi bari bafite gukora uretse kwirukanka, kuko intare za Sarambwe zasaga naho zarakaye ndetse zariye karungu mu buryo budasanzwe. Ubu tuvugana rero benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwemera ko batakaje Nyaruhinga bitewe n'umuvuduko udasanzwe ndetse n'ibyo intare ziri kubakorera, zirimo zirabacanaho umuriro, ndetse ndakubwira neza ko atari Nyaruhinga gusa, abarundi bongeye kuba babivamo bakiyirukankira bitewe n'umuriro bari bamaze kugenda bagotwaho, maze intare, abakomando n'abandi basirikare bakimanukira muri iri shyamba bakaza kurigota. Gusohokamo nabyo byabaye ikizami gikomeye cyane kuri izi ngabo mu Madegu. Ubu ndakubwira neza ko hongeye kubera mbushi karabutaka, igisirikare cya AFC 23 cyongeye guhana kihanukiriye kinyuza akanyafu kuri aba basirikare, ndetse bivugwa neza ko baguye mu mutego ukomeye cyane wabereye ahangaha mu Madegu. Mu Madegu kandi ndakubwira neza ko mbere yuko iyi ambushi habera hari hamaze kumvikana amwe mu masasu aremereye cyane, aho benshi bagaragaje neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gifite uburyo kiri gukubitwamo bucece, maze abantu bakabyirengagiza. Nyamara benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho gitsindwa urugamba rugeze hahandi umwana arira nyina ntiyumve. Mu Madegu ambushi ziravuza ubuhuha, abakomando babarizwa mu itsinda ry'abahibu babiri bahise bahasiga ubuzima nk'uko amakuru bigaragaza. Icyo benshi bahurizaho bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zidahinduye uburyo bw'imirwanire no guhisha amakuru yazo, bisa naho gutsindira urugamba bigoye, ariko kwibaza ngo barabikora gute ko ari ikibazo gikomeye cyane. Mbere yuko nkomereza amakuru atugezeho, kandi amakuru ari kuvuga ahitwaga Kenke, reka mbanze nkubwire neza ko inkuru itugeraho nonaha cyane yihutirwa ni inkuru ivuga neza ko ahitwa mu bice by'ahitwa ku Imiko, ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuhamenekereza amaraso y'abasirikare bacyo mu mirwano ikomeye cyane yabereye hano hitwa ku Imiko, aho abasirikare b'igisirikare cya AFC 23 baje kongera gukora operasiyo bafatikanyije na Twirwaneho, bongera guhangamura ndetse no kuba bakora ibitendo bisa naho bidasanzwe muri ibice, maze bongera kumena amaraso y'izi ngabo za leta ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane yabereye hano ku Imiko, ni inkuru zitugeraho none turaza kukubwira ibitendo bihabereye, ariko ahangaha bivugwa neza ko hagaragaye na maneko nyinshi cyane z'igisirikare cya AFC 23 arizo zabashije gutuma hamenyekana zimwe mu nkuru zikomakomeye zaho abasirikare ba leta ya Kongo baherereye, dore ko bahise banaraswaho urufaya bitumye abasirikare benshi cyane bagwa hano ku Imiko nk'uko bivugwa. Ni ibintu bikomeje kugenda bigarukaho, benshi bavuga neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugwa mu mitego igera kuri 3 itandukanye mu bice bitandukanye, aho kwa divansinga byananiranye, ahubwo intare za Sarambwe zikomeje kugenda zibatura mu kamashu, bagahita bakora withdraw bakarekura bimwe mu bice nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ibintu rero nanone biri kuvugwa bisa naho bigoye cyane kubyakira ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri aka kanya.